ibinyoma bya leta y'Kinshasa bikomeje kuba byinshi. Ku munsi w'ejo ngira ngo murabyibuka neza, twabagejejeho video igaragaza abo bise abasirikare b'u Rwanda batandatu ngo bafatiwe ku rugamba, harimo abatazi Ikinyarwanda, harimo umusaza w'imyaka hafi 100 w'umurobyi, ndetse uwo musaza akaba atwara abantu mu bwato. Harimo n'abandi benshi batandukanye b'abashumba bafatiwe n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero bikaba byongeye kugaruka aho leta y'Kinshasa yongeye gusohora itangazo ivuga ko abasirikare b'u Rwanda 750 bamaze kugaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngo binjiye bimeze bite rero? Tugiye kubagezaho iri tangazo ryihutirwa rivuye i Kinshasa. Byifashe bite rero? Twihuse cyane muri iri tangazo batangiye bagira bati Repubulika ya Demokarasi ya Congo intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo ari Kinshasa ahubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo ni muri Minisiteri y'Ubuhinzi, Umutekano w'Ibiribwa, Uburobyi n'Ubworozi, Iterambere ry'icyaro, Ibidukikije n'Ubukungu bujyanye n'ibintu bya greening, Itumanaho n'Itangazamakuru. Minisitiri intara ya Roa, itangazo ryemewe ryo rifite nimero 004 bare 2025 ryerekeye ubutabazi ku ngabo z'u Rwanda ziri mu karere ka Ijwi. Guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo irakurikiranira hafi cyane kandi yitondeye amakuru yizewe agaragaza ko hari abandi basirikare b'u Rwanda bagera kuri 750 binjiye mu ijoro banyuze ku muhanda wa Musoko mu karere ka Ijwi. Amakuru kandi yemeza ko hatangiye kubakwa inkambi ya polisi y'u Rwanda Ibwando mu gace ka Mugote ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, hakikijwe n'umujyi wa Kibuye mu Rwanda. Ibi bikorwa ni ihonyorwa rikomeye ry'ubusugire bw'igihugu kandi bigaragaza umugambi wo kwigarurira agace igice cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda biciye inyuma y'inyeshyamba, cyangwa ngo banyuze inyuma cyangwa baje mu buryo bwa AFC M23 ngo inyeshyamba zigaruriye aka gace muri iki gihe, kugira ngo ejo hatagira uvuga ko atabimenye. Guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo yagize iti ngo yamaganye bikomeye indi mirwano mishya ikomeje kwiyongera ndetse n'ibikorwa byinshi by'ubushotoranyi igihugu cyacu cyamaze gushorwamo. Ngo kandi ngo irahamagarira leta nkuru guhita isaba mekanizme rusange yo kugenzura cyangwa igenzurwa rya CIRGL ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'abandi babishingizi b'amasezerano y'amahoro ya Washington na Doha, kugira ngo bamenyeshwe kuri iyi nshuro nshya yo kwica amasezerano yo guhagarika imirwano. Iyi Kivu y'Amajyepfo ngo kandi irasaba byihutirwa umuryango mpuzamahanga Loni, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC, ndetse n'abafatanyabikorwa ku giti cyabo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo barebe iyi ntambwe nshya y'ubushotoranyi kandi bafata ingamba zihutirwa zo guhagarika iyi politiki yo kwigarurira ibindi bihugu mu buryo butemewe cyangwa mu buryo bwihishe. Bakomeza bagira bati cyangwa basoza bagira bati barongera kwemeza ko bihuje n'abaturage bijwi kandi bakongera gusubiramo, barongera kwemeza kandi bihuje n'abaturage bijwi kandi barasubiramo ko biyemeje gukomeza kubana hafi n'amoko yose yagizweho ingaruka n'iki kibazo giteye inkeke. Bikorewe i Uvira kuwa 5 Nzeri 2025. Umuvugizi wa guverinoma Ruganwa Bashir Didier Kabu ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira niho ubu twavuga ko office ya Kivu y'Amajyepfo iri, kuko umujyi wa Bukavu wamaze kwigarurwa n'abarwanyi ba AFC M23. Ngira ngo rero nkuko mu byiyumvira Uvira batangiye gutabaza. N'itangazo basohoye nyuma yaho berekanye abashumba ndetse n'abandi batoraguye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bavuga ko ari abasirikare b'u Rwanda
Kinshasa bakabavugisha ikinyarwanda, bamwe batanakizi neza, abandi bibagirwa ibyo bababwiye ko ari ingabo z'u Rwanda. Abantu bati ko byakomeje kugera bigaragara muri video ibintu bikuvira aho ubwo bari bwose ku mujyi wa Uvira gufata iyo ari yo yose, akaba ariyo mpamvu bakomeje kunyoma nk'ibi ngibi byo kuba bashinja u Rwanda kuba rukomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa ibisubwa mbere subwa kabiri kuva kera, kuva ibunagana, kuva 2010 na kangahe barabivugaga. Ariko mbere yuko dusoza reka tugaruke ku nkuru twababwiye kuva ku munsi w'ejo, inkuru ijyanye n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri kwifashishwa mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse amakuru ahari nuko cyinjiriwe n'abantu bataramenyekana, bakinjira ikoranabuhanga ryabo rigenzura indege, ndetse hakabaho kuba batinza ingendo z'indege zari mu kirere icyo gihe, ndetse n'izindi zaganaga Muri International Airport. Twise cyane rero ngo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura hamaze amezi hacicikana indege zikoreye intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare bijyanwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bujumbura n'ibice by'uburasirazuba bwa Congo nk'umujyi wa Uvira bihana imbibi, hakaba hari minera ngufi kuko kuhagera bisaba kwambuka ikiyaga cya Tanganyika cyangwa se kunyura mu muhanda munini uri mu majyaruguru yacyo, umuhanda ufite hagati ya kilometero 20 na 30 bitewe n'inzira waciye, kuko harimo utuyira twa Kanya ndetse n'izindi nyinshi. Ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Congo zisanzwe zifatanya mu kurwanya umutwe twaje intwaro wa M23 kuva muri 2023. Ntiziri kugurirwa intwaro gusa kuko zinahabwa imyitozo yazifasha gusubirana ibice zambuwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri Mutarama na Gashyana 2025 intambara yagoye cyane ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo Fardc n'iz'u Burundi FNDB, kuko nibwo zakuwe mu bice bikomeye byo muri izi ntara birimo umujyi wa Goma n'uwa Bukavu, zihungira muri Uvira no mu bindi bice byegeranye. Muri 2025 Perezida Ndayishimiye yatangije imyitozo ya gisirikare y'amezi 4 mu kigo cya Mabanda, Mwaro, Bururi na Mutukura, aho hatorejwe abasirikare 10,000 biteguraga koherezwa mu burasirazuba bwa Congo. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyatangaje ko muri uko kwezi indege ebyiri z'ubwikorezi zari zikuye intwaro zirimo rokete n'andi masasu ku cyambu cya Sudani na Tripoli muri Libya zaguye kuri iki kibuga cy'indege, zipakururwamo zishyirwa mu makamyo azijyana muri Uvira nijoro. Leta ya Congo nayo yatiye indege za sosiyete zirimo Sav Air y'umushoramari w'umuhinde Harish Jagtan n'eshanu za Mo Gabawon ya Eli Akirimari Joseph tariki ya 31 Werurwe. Izifashisha mu kugeza ibikoresho bya gisirikare n'ibiribwa i Bujumbura bivuye i Kinshasa bikahava byoherezwa muri Uvira. Iki kinyamakuru cyasobanuye ko indege ebyiri za Ilyushin E76 zavuye Bukavu, zavuye Baku nati Bukavu, zaguye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura tariki ya 14 Mata ya mbere Kanama. Mu ntwaro zari zikoreye harimo iziremereye n'izoroheje nka RPG-7 machine gun harimo nka RPG-7 ndetse na machine gun za 7.62 mm n'izindi. Intwaro zavuye Baku hashingiwe ku masezerano y'ubugure ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bwajyana Minisiteri y'Ingabo ya Azerbaijan muri Nzeri 2024. Tariki ya mbere Nzeri 2025 indi Ilyushin E76 yagejeje izindi ntwaro ziremereye nino kuri iki kibuga cy'indege, ariko noneho zari zaratumirijweho n'ingabo za Congo zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zifashishwe mu guhangana na M23. Ngira ngo rero murabyumvira ibyaha i Bujumbura kuri Muri International Airport. Gusa amakuru ahari nk'uko twabibagejejeho nuko iyi Muri International Airport yamaze kwinjirirwa n'abahanga
ariko ubu byasubiye ku murongo. Twari tugereje ngo ese biraza kugenda bite. Mukomeze mwane natwe, ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, muraba agaciro, amakuru yo nakagaruka.